Halo anak-anak, kita akan belajar ya dari buku NDHKBP yang sudah terkenal, yang sudah kalian pakai terus-menerus di gereja kan. Sekarang kita mau belajar lagunya. Halo, ambil buku ND-nya. Kita belajar ya. Nomor berapa? Nomor 223. Supaya makin pintar, do re mi fa sol la si do. Supaya makin pintar bernyanyi bagi Tuhan. Mau kan? Siap-siap. Ayo. Pemanasan. Coba. Do re mi fa sol la si do. Oke anak-anak, kita akan belajar notnya dulu. Lagu Bethlehem, How Small You Are. Mi, ambil bukunya ya, 2 ya. Mi, do, sol, fa, mi, re, re. Re, si, sol, mi, re, do, do. Mi, do, sol, 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 fa, la. Re, do, do, sol, mi, re, do. Itu dia notnya. Sekarang kita menyanyikannya. Ikutin ya. Bethlehem, how small you are, to compare with other towns, but a king arose from you, be the Savior of the world. Kita nyanyikan sekali lagi. Bethlehem, how small you are, to compare with other towns, but a king arose from you, be the Savior of the world. Sekarang Inang mau nyanyikan dengan memakai gitar ya. Yang bisa main gitar juga boleh nanti ya. Ini Inang nyanyikan ya. Bethlehem, how small you are, to compare with other towns, but a king arose from you, be the Savior of the world. Itu dia belajar lagunya. Karena mau hari Natal, kita koleksi lagu-lagu yang baru ya anak-anak ya. Terima kasih sudah belajar sama Inang. See you, bye-bye. Tetap rajin sekolah minggu, tetap mencintai Tuhan Yesus. See you.